vai bater-lhe mais forte. From Brazil to the world, only the best music. DJ Nodru. Dobrodošli. Danes vas bom naučil, kako si narediti svoj start, ker vem, da ste se ga vsi naveličali že tistega bednega okroglega od Windowsa. Oziroma, naučil vas bom, kako se svojega naredi, ali pa kje se izloada in kako se ga sploh spremeni, da imate svojega, oziroma kjerkoli želite. Tako da bomo zdaj prvo se naučili, kako si narediti svoj start, da morate imeti Photoshop podvojno, oziroma ali pa GIMP 2, sem pri GIMP 2 z tega tutoriala ne bom delal, jaz sem sam pri Photoshopa, tako da lahko kar začnemo. Premo Photoshop, tle vidite imam prikaz, kako sem naredil pač svojega, nič težkega ni to. Tle je končano, pač taka je končana slika mora biti, tako da bomo kar začeli znova. Velikost mora biti 54x162, transparent hošt ali pa ne. Damo OK, si malo pobližamo z Ctrl+, koliko pač želite pobližati, to plus pa pisnite, Ctrl pa držite zraven. Tole lahko pofarbamo z črno, oziroma črna mora koliko biti, tako da idemo kar pofarbati, beremo barvo, damo v redu. OK, rabili boste edin template oziroma en karkoli pač startano, da boste vedeli, kje pa točno mora biti. Jaz sem tega prelepil, da se bomo videli, kje delamo. Mora biti pač vsi na enakem mestu, če ne bodo vsi na enakem mestu, bo pa preslepali kar neki. Jaz bom sam na hitrca naredil en start. Primer. Napišemo, ne vem, test. Barva, da se da vidi. Drugo pisavo. Tole. Spomnite se vedno na istem mestu, mora biti tekst, da ne laž s vami narediti takole. Tole D potem. K, premaknite. Naredimo kopije, držite Ctrl pa J. Dvakrat date. Zdaj kopiji, premaknite. Damo Ctrl A, spod tegale. Z, minus K. Eno kopijo premaknemo. Vedno probiti morate da čisto isto mesto, kot ste dali prejšnjega. Recimo tole so za vsi na istem mestu. Lahko odlite, tako vse označite, kot da bo nitrale. Umaknemo staro layer, prejšnjo layer, ki smo naredili, več ne rabimo. Jo, zbrišemo. Naredimo naslednje, držimo Ctrl, oziroma označimo prvega pa Shift, držite, da vse označimo, damo Ctrl E, to naredimo, držimo Ctrl in se bomo miška malo spremenila, kot vidite. Naredimo enkrat, in Ctrl še zdaj nismo držali, gremo pa Channels, naredimo layer, naredimo alfa, vzamemo brush, čim večjega, bela barva, farbamo čez, označimo spet vse layerje nazaj. Zdaj imamo takole, damo Ctrl D, zdaj taka slika je bolj kockasta, ampak start bo takle, ne bo več kockast. Samo tako malo pobližen, to ste si naredili, damo pa Save As, damo PNP, shranite si jo nekaj, da sem pa zdaj naredil novo mapo. Recimo, kaj ste vodič. Pišem start. Stanemo. Mora biti nujno Windows pa 22-bitno. V redu. Zdaj smo svoj start naredili. Lahko zapremo Photoshop. Našo mapo je tale. Zapremo to mapo. In naredimo 3 kopije oziroma 2. Vse preimenujemo.
Vse smo preimenovali v 6801, 605, 6809. Smo to končali. Zapremo naš to mapo in tudi zdaj trenutno naravno. Gremo na internet. Napišemo pod Google Resource Hacker. Pa si ga zloadate dol. Pa kliknite Evropo, shranite. Spremo, značimo, traktamo na medije, primer, res, spremo internet, rabimo zaenkrat, oziroma še enkrat ga moramo, da res imamo, internet. Upisali boste tale link, ker se bomo tudi na ekranu pokazal. Shranite. Spremo, traktamo na mizije, na mapa pač, kako želite, ali naša mapa, lahko kliknete, date install, da, redu, to naredil, gremo pod C, Windows, kliknemo desni klik, narediti. Bom drugače narediti, tole bom dal pogled, pa ikone, če bom drugače naredil, damo Windows, ali pa enako še zmerka, kaj lahko da vidno vidite. Malo da zdaj se vidi. Date definitivno Windows, pa date take ownership in počakate, ne vem, mene 10 minut bo trajalo, nič pa manj. Na ti boste samo zaprli in spremljamo sledeče, samo da Explorer, pod Windows, najte Explorer, ga preimenujte, dol tega, spremo Resource Hacker, ki smo se predloadali, spremo ga, file, open, pa ne gremo našega Explorerja, sam zdaj ga ni, ker smo ga preimenovali, pa WLD, tako da naredim drugače, pa sem rezervo. Spremo Explorer, ko imate odprt, gremo pod bitmap, to zamenjamo, spremo, ker zdaj moramo naše najdeti, kjer smo dal, each, test, damo free, replace, da se enako naredimo, samo predine imena damo, to naredimo, da končamo, damo save as, gremo pod Windows, ker napišemo explorer .exe, damo shrani, naredimo, zapremo Resource Hacker, tudi zapremo, ter damo našega pravitelja sistema, gremo pa najdemo Explorer, ga končamo proces, damo končaj proces, nov proces odpremo, Explorer in imamo naš start menu.